ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Haga khat atrik nok pra araja phulai ka Saint Judah RCLP School Latyam ka lalek buram yo babu William Ringa haga sngi bo shong that no naka kam hikai ka bola shakri palat lai posnam u babu William Ringa u lasdang ya ka kam hikai hagni school na du snam kat kandai spa kandai po ter tat hadu kini kisngi ki bola shong that hagni ke jingle buram ki parano hikai bat ki khna school ru kumjo kilapan pau jing sngo benot yo babu William henry kinle shu kumno haba ka por bu unchong thai no kala dei kilapha ka jingket bok ket riang bo blai trai kan rat un the ker hai ki jingker khu ya ka yeng ka sam jok uhi borok hoi bat lapan phu pen phieng ya kan ki jing alang le buram lani ka farewell program da ki jing roi ba ki jing shat na ki hap ki baret ki ba puli ha ni school So, kejadian cuma mentah pada port menaik school. Kenapa pada ada secara port mansung kai mo pemulaya tu sabostan dulu bah lalu senam mereka tidak ada menaik school mentai isu balik isu long term mentai itu kami by down mudah ni mah ni yang keren mereka tu port pan minang yang berkai yang respat nang ibatai adu benda yo ya kapus ayo mengirim pat sebagai school jadi jika school jogi misau siapa kedai kawai ka bakia ban penang berstadi kena tam ye kedai kena nong kendong jogi wadadu mentar kedai kena nong kendong jogi kita mumpun hi ba nagaliam kedai kesan Ibang Sinkia lagi jauh di penuh pasal penuh repot penuh pilihan lagi nam makin kemudian kikir hingga makin kamkir makin menang ke desa. Mulai wala kataru kum kenuhitai pengidana fokus pun itu ya tak lagi jauh di masuk ban perseluruh nak kita jadi mengepang penuh lagi makin yarap dan nak kita Jauhi kinuhikai ban tentu penpanan pentai yang dipun dijoki ba tim repot aying asam napren jadi kena ai ho kita sudah komu sibun ke komu hendrai kita perlu ini ba dan ya like ai ba mari kum kinuhikai yang na pentai joki apa dan school tentang kawan ketemu wan kepitar tentang wan kehaksyo tentang kapten hian rai wala kataru kejing syo kejing hian jongim dai mengilai tokan rai ngya hiba hikna distan ngikwa hikna distan wala kata let's say you don kiwakumle pala andi hibai di pengumpulan pala dro semahama ada bertanya bene ba ngakmi nanti ba wala ngam dan sio school zai ba nganne setman kum di kena school hidai belum berbor kena ke komu ya lagi kemingin pa komu ya kena hikai coba import orang kam angno de bin long berbor di million di repot nang ba pinla ban ya be lam ya tong bolong duai pat dijaga kumbalong duai pat dijaga duai isong be di tong sepang yang kejinang besar kamtam ni kena serang ni itu ba kam talai kita ni bersuan school tang pendapat persatuan kita dan ngimpa ba kendong ta kecing sisian ni kuat ba matiru kin simkia kin lila ndai saman mat pertakan nang de school ndai nekwa kin poi se kata ke jingnan kin sna kata min su tim ni katan bakin su de borong ka bor na gota kayin kesan na gota lagi jong kehelan ka bara na gota jong ni gota ba kunjiu na gota bosong ka pinang ban borong duwe pat Neka
school jungi kadon hangni hala yamo ka Saint Judah RCLP school la yam. Ini ke school kelas senang nadu senam saja kena sepak sopun nyau. Lupa yangi rompat hahi. Dia kepur pada Aurelius Mastiu. Nang ta terter kalau ia kinong hikai berim kalau adon hang tu adu macua adu mentah adu mangingi jauhnya ke kam nong hikai nadu pra kendai pau hadin ngala simti mangang ngala simti nadu senam saja kena sepak kendai pau terter adu mentah ni simti kom inong hikai mission yarap ya mission haidori barit bersiu tang kumba arspa tangka sibenai hadu banginda rung siagap post deficit pat hadu senam ke school garung haus senam saja kena sepak kendai pulai yang ba iwai no hikai sabaston pungtin mo hadin haus senam saja kena sepak sanpau kendai pusan kawan ngawayo semangat deficit school baru arun idai ki nahikai ba apo ka LPS section mangidai ki nahikai ba yo isu na nagasokkan mo hadin pan haus nam arjar ngilap upgrade saga upper primary school bari nahikai to upper primary school benang kongai bari si yarap di nagabalang yaram naga managing committee idai Miss Hilda yakam kejusi dei nang long tang kumba lai hajar iman isiu na banta jong ia report hadin pan isarong sega SSC menta de school kala ya isakman bat hadu menta hi bekna school babun bat nok noi kana school di point adu primary sadu kelas 1 ipoi gumba sispa sopung di kana school oh la dagalong bala te ko ahi bakan kiu siga secondary tambalang ba kijing yarap di sarkar driver ong manjeng hida lagi kejat baik no mentak di ino hikai gedai tak kibanang ni nasnong dan tang we banabar to sarban siam kamupan itu idai nasabar na kabenta jung kesnong katau jing nok senyang jung ne school kumut ba yarap na kabenta ke school kami pa ki ka school mo ke lagi jung ke kami pensilori kami pa bakin ka school ai ya ka jing kersian lam na kabenta jung ki aga jing siu ri bat chu siu mulu malam dai kum balai school sewai ba hap siu ka dor ba he mo ndai hang nei hangi jet long no tangi bai kot di basla na benta ke exam ka jing si ye siya kersian lam ye kami pa bakin sofu kan pa suri lagi jong ye ti nang ba kesnong kan thau ru kan kiu mo ha ke jing nang ke stan or wala na la so thai ru na kwa hi bakin na ka bor kan long ke pitia bakin nom kan sting ye lagi jong kam bat bor kan ye salok ru bat kami pa na ko banta ye kana school badangi ain di pala di kana school ni ailat kat bakimon kamut kena school kinom rai diteng dai lengba ke pulang ke kami pa orang kat kinom kai kapan yarap ru ye kena bungin la ban kentiu na go wai kesnam sa go wai pat kesnam ki kena ge ya kendu agi jing go wai hi ga dai na jing nasam ki nama na jing nasam kumbang yo i ki kumbang lam ni sam hi bun na gi jing kisam ki kami ke pa kin dai ki banak sa din kim don kata kecing tit kia na kebenta lagi jong ku no pak school long terus kom pak school tha tang dep rukom kintai no tamal ale school pikmi len tibek ba kata kecing le school ki no hikai kini hikai kim sufu kum no banyarap ya lagi jong ku na ying asam bat ki khana pat kisam jing ha agata rukom ba tang su poi sing trai kam ying kam sam tang yo syuti ki la pha le jing lai pha le bri pak kam pak jam tang no lagi kun kam tam gitu kena gula kam he lai tang la lai na school kemut hab lai bela hab lai kit no hab lai
kat sibayo pisa kadai kata banyaram nak benta ke jinggasan lupa nak sedang hikayah yang nei malu malaga enrollment kalau tang ton dupo ni komun ni nadu ki baridi primary hadu kelas 3 mo hadu kelas 3 hadin bani sakhi so kelas 4 LP menta ke LP par kala poi so kelas 5 la FRP menta par kala poi ke normal kanang kiu nang wai kesan so wai kesan kanang kiu ni men sam sibuk medan sispa kasan sispa arkongun renta sispa lai pau lai apo sispa sopo dan kino hikai ki hayupi ki don songot tambah wai dayu 47 kedai 47 wai lainut ki dai hayupi long songot HLP ki don songot tambah arngot pan ni siu hina ke managing committee pang arngot pan ni ya marsaka kebuya dai pat school dai kita ke school kran kita kini ke jintai yo hi building kran hoi building kran yo hi kita extension building kita yo hi siu noi kan ke siu noi kai te pang kita ke bang yo nam ta ke UP songot yo ma